ya mwaka hiyo. Mtoto wa PHINEAS IMAANA na tukiambiria ni ati ndi URETERI chegembe gutichi bitari ya ntorume kwithira bakimama kana ko admitted ntuna iri bwithirite bukiona na kia kunuya bainge na ubatira kanisa ya Methodist rani ndiro mirete chibitari ya Maua Methodist neba kuria county kana iba kwa bakauria thirikari ya county ya Meru kwatanira na boke ndabethira ninde bakirigita anto harume barabaketha bakimama ndene ya chibitari u baru nto bukethira bwitethira kianene kinya kuniya ngarama ya utungatera bedara by kulukaira. I occupy 60 patients or imwe toke exclude irato etambans unit no ntombansi ban distributor wondine sionde kethai kana kayite keta wondine twana mwekuru ayite eta wondine ekuru alafu baba ngi nabo akuru mwekuru ina bands ari ya wondi ya akuru ko no to indira to accommodate 60 patients to exclude ava atore dai ne wondi ya rome na ndene ya constituencies sieto idatu ute konge kwethera kwina wondi ya rome na batu twetha tukiandimiti aci baba ingi sana hospitali yetu nondo ni kwethia iyonka ke na hospitali ya na wondi ya rome barabe ya ba na mirimo manya imwe cia lifestyle na mirimo mingi na twenda kuria especially county government nonto gonto kwinge kutena wondi cia rome baumbe kupatina na Maua Methodist Hospital kana nya ko refer a patient baraba kwenda admission ke Meru ward anto atotuma nya anche beto hospitali ira ikuraya anto baka inka lot of expense na hospitali area na ina mandaktari qualified bako ya na services chiondeira arome bamba kwetha bakenda ogeta goko unge kunde ote ondi arome ri rakiba to inayo na nukwetha kwe na manto mainge ndo injinge hospitali yakwe muntu ake akaundumiwa aratumba kumba kundumiwa tete kundu kuinge anto bainge bomba kuma bageta bakawata thina nontu ba transport kambuge batu itwentanira kinyangwe na National Hospital Insurance Fund na itugwiritwe muno kwethira batu tugitanairia ngugi na bono ntu tuije kwe antu betu batethabe na mbeca gitara bakwendeka lakini gitara bakagura kandi ire National Hospital Insurance Fund igitara bakaya hospitali bakaya otungata bou gutena marei ya maingi nontu kandi ire batetherie. Right, atuite tukimantere chama watu itemekwe mwanka county ne yembu nara karibantura emwe kumenyekana ya Buvori ntere ya wandi anginda wedere tenende bagita koti kutitanga dirikari tumi nekiraba kuwa banenkanire miunda yokenda barabara yomba kwidire yaka barabara ya kilomita 63 ende kumira abo batedira bakire awo bari dirikari ni batiri obare ya mungana yo milioni 73 betira bakuwa batamukira kuma mwakene yongiriele 10 na inyanya ramurandi yo edrite URETERI monike Nteto kumantere urita mwaniki wa mushiri na chemaniti na bona na utwa Thaa. Makiria maekari igana rimwe akuma mwena wa Buvori gicigo mbunge kia Manyata kaunti ya Embu ni maracakaika vuva ya barabara ya ring road ya kilomita 63 kuthondekwa na baria mavecanire migunda yao no ati matianarivwa ni ruvonge rwa kera. Ekari aya marauga mwigana wa mbia iria metererete makiria ya miaka 4 kuma mwaka wa 2018 irakinya milioni 73 na iria meriritwe magacokerwa mwaka wa ucio no ati undu uria utanekika. Hii barabara tulianza kuteta mambo yake kutulipwe kutoka 2019 na mpaka saa hii kwenda kwa kamishina anatupatia wiki 3 akaongeza wiki 2 iwe 5 ili tulipwe pesa, lakini haya yote kufanyika hakuna kitu tulipata. Kwa hivyo ni undanganyivu ulikuweko na watu ya kera. Barabara ino yambiritie thibitari ya Embu level 5 yavitukirira mwena wa Kianjokoma na yarikirira mwena wa Siakago. Ekari aya marauga ni matete umithio wao na kumirwa ni muturire muno kuona migunda ino yao niyo maroretie iguru mendia maketha mao. Watu wengi sana kama watoto wako nyumbani wale walimaliza form 4 hawajaweza kujoin colleges sababu wazazi wanangojea hii pesa na ijaribu mpaka wakati huu. Yangu sasa ni kama 3/4 of an acre
hiyo ilienda na barabara. Mimi nilitupa majani chai ilienda mingi sana, na hata nilikuwa nimekopa pale loan kwa Nawiri Sacco, na hata kulipa hiyo mkopo inakuanga shinda sana, sababu nilikuwa nimekopa niwe nilikipiwa na hii majani chai, na sasa hiyo pesa yote hatujalipwa na serikali mpaka wa leo. Kama mimi shamba yangu ilikuliwa kama ekari moja ya barabara. Kwangu kulikuwa na manjani, kulikuwa na miti aina nyingi. Guku mumbunge wa mwena uyu wa Manyata niwe Gitonga Mukunji akiugaga ni ukorwa akirumiriria mateta maekari aya kuri ruvonge rwa kera niguo makorwe makirivwa mbia ciao mweri tuthiite. We spoke with the Director General, Engineer Kandie, and he promised me to actually fast track this issue. But at the same time, I feel what the farmers are feeling. If somebody takes your coffee and tea and your trees and then does not compensate you where you have been getting your income for close to 4 years, that person has actually messed your life. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Well, Rito Muhiri nonto bwandetu na ingino kune ati kanisa ya Methodist mathina yayo ati koneka ya kaembaro ya kuthira bone nyuma nende yatongire bangi kwithira bakyarira kia ontu mona kwendekithia bishop antombura kwithira kiumaruka obichine akari ontu bone nde Dr. Gerishon mwiti na mwakuruki wethirite bakiwa bishop ntombura naremerete tine na batire kumaruka kwa mwaka muthiru na bathirite baimura kiumare kenda kanisa yitana mbere kwithira itungata itina mathina kinyariku ura gukarite kanisa ne Methodist nande ni untu buterigiri tubwakara na yaya ukareka kunande ni mantu jaterigiri ni untu bwando ni mono ura gukara na yatu kuthoma na yatu kuigwa ni untu undi Methodist ndindene yo mono na mukristo Methodist wondi uri gukuna na tonyere untu bu mono na inyewe na kithomo kiawe na kirundu wawo mutheru uri atongere twi mwathani ni untu jira tukuthoma imantu jatibwite kwitho ya kithomagwa imantu jabwite kwitho ya thirire na ndene tuitirimana kamitine tukajaria jakathira yaremere na niyo ja kwaere nandi jaratanguo ni ukimiru kiugaga jaratanguo nandi niyo jakinyite ujari tekaja bui na ija kwarua na twibara turombaga na turombagira kanisa chetu turiuga mbore twe ni buruburu na nkorwe kwa nduigwa ekeja kwithira kinya siasene ya polisi ya thirikari minister kathukia muno era wa umagara mwira aria ria gweterwe no mumiru na imu Methodist ria gwetanirwe na ara timnya project na itetete bo karisa inire imu miru uno mtoro rungamira mathithagia ukonoregwa ni antu baba ingi ugaititikirio na inya igweto kaugwa kethwa ni uba kugare tini Methodist dinka Methodist ni a Kristo bonde ekeja kwithira kuri untu bunene bwabo bukarita kanisa ne Methodist na bwabo thithi twintumbura ari mutongeri wa kanisa yetu igwekira ministers ugwa ukerwa wario ukengwa ukerwa ugo ukengwa kambwerere aja a Kristo ba Methodist atongeri wa Methodist ministers betu superintendent ministers and bishops imwathani ogwitire kanisene kuritangugia kanisa te muntu na ura mwathani agakwira uge ni uga tura muntu unga agakwira na imbie gutuma mwaka jutu mweri jwe nana ntombura ile athiririe tamu iyo ya ijiri miaka 5 enge 5 na kanisa Methodist constitution yetu no ya constitution yendegoro president wetu nthiguru athiria miaka ewe 15 etaga atarwa kaire akaiwa kanya atarwa kaire lakini ethire 10 akebera Uhuru Kenyatta karebere nikenda tukathura munene onge ikituma nande tuga twina Ruto aojo we na munene o kanisa na wije maotho ja kanisa ri
na muntu buri kwitho akithomaga Bible enda thingata maotho ri imbiera atumire arega kwebera ungi atarwa oria Uhuru arebere tonto bo twina kirero kiu kia kuga atiri kanisa nirekanwe nayo tonto thinere tonyete ni nene. Right, nangina kone ati nende mwaka muthiru yuari umwe kiria siasa bamone ndio mwari ngabana wa county yatarakanire muthomi Njoki bone nyuma ye kyo kuthena uchindani bo kada na kinya kyo kuriare nkuruki urawari munini oki kinyambya kwithira kiruta na kuwa na kuruira itekyo nyumene ethira kyuma rukaruiro nero na utonya kambire ya muchindani omukada wa Njoki no Professor Erastus Joka endira muthia Njoki no mbere kwithira ichinda ke kithirano kino tuweka ngabana kwa kibindi kyabiele Samuel Gaishimana utatareria nkuruki Erwironi rwa guchwa kuthurwa yitare mairi gitini kia ugavana bwa kaunti ya Tharaka Nithi gavana muthomi Njoki abingitwe na chindani batano ario ura ari munini wake engineer Francis Nyamukagwima barabangi na mwena Ashford Kauge kana Waturamu ura arungi ari kiumbe ura ari mwerekeria wa museum cha Kenya Daktari Mzalendo Kibunja ura ari karani karoni kia MCA ba kaunti ya Machakos Felix Gitare Mbiuki na ura ari muchindani wake ura munene ari Professor Erastus Njoka ura mbere athungira chiachani ari munini wa chancellor wa University ya Chuka kumaniana kwigwa Njoki na ari kubetani na munini wake engineer Francis Nyamukagwima kuthura munini wonge gutari ontobotho ara ambire athura ura ari minister wake wa urimi Njoe Njagi Kaithongo. The proposed next deputy governor Honorable Njoe Kaithongo uranyumani watwikire na cherero kuma wirani etigere meri ethanthatu mbere ya kithurano tabura watho bukwendekithia nkuruki kuthura Njoe ikuonekanaga kugwithia chiacha chia Njoki anene nuntu bwa igambarira athitangitwe rekonie kandarasi chia ruo chia wakibwa iwanda biakawa nyuma ya Njoki kugarura munini wa murwereri wake ajukia ura ari MCA wa wadi ya Muthambe Wilson Muisraeli naongere chiacha chia Njoki Mwanki muno gukurukira ntomeri ira aragia gukurukira nyimbo chia kigocho na ntobara baritaira when they are tired tulenda ntobara strong baba kuluta we president wa Azimio ena miaka 82 ngabana wa Azimio ena miaka 70 monini wa ngabana wa Azimio ena 72 Lodi Geretia president wa UNDA Ruto ena 54 ngabana Njoki 53 Moisraeli 46 ukonora thie gukoro gicenjagia muntu ura mukuruta wira ni kuona you are not sure even what you are doing. You are not sure even don't know what you are doing. Nondo number 1 ni twanenkeretwe regulation na requirement cionthe cia gutwika buri nkiumba gucagura limit. Kogu am expecting acha ukorwa as usual the cionthe. Two things could have happened. One, amba ukorwa ni ati meet some of the integrity issues. Of course go temuntu tise them both guys are in court. Bainge ba achindani ba Njoki ba mumenageria ba kiugaga ati nuntu bwa igambarira ari na rekotini rekonie ungumania atikebua kuthimbere na utongoria bwa kaunti no tugaza kubitia kuthurana tungibitia muno nuntu ngabana wetu ni mwici aina magamba mengi muno na ne busu ndiko gwato ninkiuga ne busu ni mwici busu nitakuga muntu akina thikotini akabirwa lumande akina liba mbesha ikamulungamirira nabo akina cioka bwa muci ethagirwo ekariatea ambire kumwira muthomu wa Njoki atikinyia ndugu ya kuringa kura akethirwa lumande akethirwa muthaike bwarema kweria maurongo tuthiete gucokia maratathi mekera makesi anga kotini riko mauga muthomu wa Njoki tetikiriwa gucokia maratathi ni acokire karatathi cokia riu thaino nundu ni muri aritu muno bubu ndi buraremire ni amwira muthomu wa Njoki ana mwa muthura te apishwa
leo naoria maundu mu matatu arauga ni manene muno wa kuapishwa tu ati andu mama kero amona munengera gititi apishwa kamukarutha kuringa by election ringi kana mugacoka kuthurana. Mwena uguno enjuki na amenageria arwiriri babu bangi nuntu babia mabira barungi na bio akibaitaga athingati baraila ora atari na uthingati buretha ukaunti no. Mukiombeka ati atumeto gachuka wole wa William Samoei Ruto endo kabanga babandi omubandire atumaraira kole muntu wa muthembore ku Namukoro abonkuga turaugire mbori nyamu itagwa atia mbori emame na twori twayo koguo tegekera Ruto baria goro ande omwekera andu mange kugwira nimukumamenya. Njuki na amberie mugambo wa gichacha wa riu ni metho urawonekanire kwa mukiro bunene na kari muthia Njuki na otanire na nkiama ithurano na mianka IEBC ya mwitigiria kwigua arinde beni bari na munini wake Wilson Mwisirairi. Twenda kwira antu mara marenda makubanga tukarutwa ande beni mereru turinde beni ni mebange checha ikambiririo mundi no gachaguga matobete nguo wega ni mobe no safari rote tule raisi ikethirwe na mabonde na milima na kunde tugetania twegurukania tukathunganiria. Nyuma ya kithurano Njuki atangachwa muchindi ari na kura nkuruki ya 97 achindite Profesa Njoka ora amuthingatirite na nkuruki ya kura 38. I, Onesimus Muthomi Njuki, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and perform my functions in the office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya. Okay. So help me God. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma. Samuel Gaishma na nikumira kinde tutuko tukiona kanyaga kunoka inde ugatakora nchokerete na ndetu ingi. Inya star 812 star 981 hash wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. Weta ai eyo amrome eyo kiti yani oni yangu ete bya kore bwambigera mbiribiri yake murume mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonere bondrumie ruare murume kiti onkundia roe nyambere twaria kiti murume 30 churu bwandrumie mbiribiri cha 20 na bwana kiti murume kana botomite na mbiribiri enkomenya inera egeri nyabatalaisa kiti Inya star 812 star 981 hash wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. Ama hapo. Leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Leo ni muziki gani hapo? Hapo meza bodi kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunataka kuuliza ni station gani bwana? Angalia hiyo mbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station bana. Na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia
riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu ili Royal Business Park, 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Right, na twicokera ni ati nende mpithukiro cia maitha ni cethirete inya cikioneka mwaka muthiru yo 2022 antubone ndi bura gwethirete kinyambu kioneka mwankene wa county ya Isiolo na county ya Meru no ti antu kathumba batete uturo ntubura kinyambu tirire nja cionende ciana kimako kinene mwandikio twa Nteto Kelvin Kimathi na uturikania. Mwankathai mwakene yu akiantunkulukie kumi batete uturo bo kulukira mpithukaniro cia maitha miankene buru ya county ya Meru na county Mutori ya Isiolo. Aringire rithathi ngitine kwa mbere baikinyairo baringire rithathi muito na iro twagirire toigirwe Nteto ugira na noro mama turamenya wita Thaa ithatu iro mama rakwire no ndiro thimo ekera rere witikwa no tutwerio muringira thimo ya undaririe no boya na ndamwira na ukume nyumba na nene bonthe twaritie nabo no tutete turonere tio garia burio no ntuginya thirigare turwamirire undirona ya kaburu dio idwa ya sigare paintangelia sigare badano lakini asigare bo badano muntu are urairo idea bona no batitura inya kuona kana inya bamenyana nanga muntu akaito baira na ikubia ntubao batiete kinyana bani nimeshie buru mwakene uyo biumaniti na urithi bwa kamera county ne ya Meru kiutata na watho na tentu ko mwaka na yele anto go bate mama in kamera yi nanga okologera kamera yi anto bathi ko gethomba kenene lakini bato kinya security no to nyasi kale batere wikirwa report nyote ora kinyere kinyomo kinya guthia tamanto yau ote we nyomwe atu kato gukumira nanto bankamera ko ntore cheto bakarara ko ranto utuko tutena security zairi askari bakoroka ko yaba koroma ngari yele bato torere ko utuko ko na tutena security sirikare bato nyama chiwo yeto tebe bato tethia pipio nonto tweringa thimo twaringa thimo kwa mandisi twaringa thimo kwa CS ote buto ko bagoda to subulikerwa bato totena security to subuliko security nonto totenyo kabisa kamirire kinya kumane na ikubisha ingiro kuma county ne ya Meru ngavana wa ukanyumene Kraito Murungi bure kinya Mwankathai butayurire buru nyuma kinya ya county commissioner wa Meru Friendunga ukumila ati na koya na mukano muri tokire arithi banyumo hiyo tutaweka mpaka wa ngamia kwa barabara itokayo Isiolo ikienda Garbatula. Hivyo ndivyo tumeamua kwa sasa. Unajua Waswahili wanasema heri nusu ya shari kuliko shari kamili, si ndio? Kama una kitu na unapewa kanusu, uchukue hiyo kanusu kwanza. Ukishaweka kanusu, Waswahili wanasema hamadi kibindoni, si ndio? Ukishaweka hapa unatafuta hiyo ingine, si ndio? Kwa hivyo officers wote wa Tigania West na Tigania East hatutaki kusikia mambo ya ngamia ambazo zimepita hiyo barabara. Nani ontobo ikubi kinya tongoria mwanya bereti ukumilati ati kinyamu wa mwaba bisaba ukaria bakea na mekane milito burwe matali ya kiwatho kuyukua ampoe muno gwe thirikari onderereo ni ukariantu na intobio batu tutikuona ukaria bo thirikari ira nene Mwankathai thina ira tukuria ni akwithira ukaria butikwana na kwithira kinya twaringa thimo utuku tuyotethwa ni askari rimwe tutikuona utethio bu na antu betu ikabidi baurawa itwiro ithirikari ke akwithira tikumba wikaria itwikarie askari barawe kandebe ne ngoyo iko wata njobi na kuria abanywete full time na batu bara tukua niyo na banda nanda uao nanda ranto batho anao no tonto bara imwankene terrorist bare na bateri okaria nto bonde na nchobi akibe yala kila ko issue security bate yana so ndabera kinya nchobi eu bageya kuwata na county commissioner wetu na county commissioner wa Isiolo ngavana wetu na ngavana Isiolo ibakare ndiro no ntombunge rathira itwakarite ndiro twaria na ngavana na twetikanira na micemania thithwa guku ati ukagita kamera cuma ruteru arungi cia ruteru no rutero inja ciaki imiunda kurimwo ni antu
na inja ciantu kwa batu atukuromba mikakati ira yekiro mwaka jwa thira ya kurigiria nkamira itekeje ruteruru ne thingatirwe antu betu bakare na imani nontu insecurity ra tukureterwa iriuma ruteruriku na rakinya atongoria mwanya muno ya muyimbe otiano wese daitari John Mutunga kumania wagagia bontere uyu muno myankene uyu akuyiria kiromba thirikari buru kuongelwa kwa maabisaba ukaria na muno maabisaba NPR Ntere uyu ni ontoba wagagia bu. Sisi kwa pesa ya CDF tumejenga ofisi nyingi na tumejenga nyumba nyingi za watu wa security, lakini hatuna askari. Tunaomba kuangaliwa kwa jicho lingine. Tupewe askari wa kutosha Tigania West. Tuko na askari 70. Ukichukua population ya 136,000 divide by 70, kila askari hato wako na watu zaidi ya 2,000. Askari moja 2,000. Hiyo haiwezekani. Na wale wengine wako umuhumu, wamejificha umuhumu na wafanyi kazi yao vizuri, waangaliwe. Tulikata kauli kule Isiolo, tukasema waangaliwe. Tungetaka kuhakikishiwa kwamba mambo yetu inaangaliwa vizuri. Swala hilo tumeshamwambia waziri wa ndani, anaelewa vizuri. Jambo lingine ni stations na posts ambazo hazina gari. Unakuta officers wako, lakini hata wanapopata habari, wanapopata kamsa imepigwa na watu ambao wameasiriwa kwa njia moja ama nyingine, hawawezi kurespond. No vehicle. Jambo hilo liko na waziri wa mambo ya ndani na analishughulikia. Na ni mtu wake na yuo waki asari ya ikubianto miunda kwenyangua na enge kwa watu wakiutata awadho irombari ya karire tuwele bururi ya kuri otevyo kuma kiridhirikari. We Kenyans! Kama tuko Kenyans, tushughulikiwe. Kama sisi ni Kenyans, tushughulikiwe. Hiyo ni ombi ninaomba. Mama huku watoto wameaswa mayatima. Na riukiulia kinene ntuiko bibi kaita burukiri antubatina maiti ya kinyani ni iribi ya kinyamuthia na muno mwankene yu akaunti ya Meru na akaunti motori ya Isiolo wika kinyamuthia. Nkiripotera Weru TV kumatiania mbita